Sanso Mwakwa Biomba attention TV Brony Taka says also travel and see. So think crasa na se kagalam say asema. Ube fisa grobi na sebi radio phone TV so ya no kekayen anaso ketechi free fadie sin enu se ube tu galam say asema ube hu sa grobi no din. Galam say no edi nkrofo bi nyapa e bon nkrofo bi abro. Upie eye samanka si poten baby krobi e friend no krodua. Sa ensuo e fe na Yesu tumi se ensuo ni nakita kro no ensuo ni kromo for de yom bibia te se ensuo bia enda baby kromo for pa kire se eye bura na se boho kra no ebi ni kromo a te se ayesu no eno no mo de yom bibia na so enne nam galanse sensemuti wo mo form bucket ni omonema kokro fuforo so ekobu ebula de bakro no mu ansa wo ma use na te se eye kra e friend kro do mo so egudem galam say edi nkrofonya galam say esen nkrofonema galam say massa bin sukom eba eye Ghana na attention TV for ye nase kwan wa ye bobura mu ewo eye krodua esamanka si eastern region grand baako ne ye kɔ ho ensam afi wo ba na se ye pinche nsuo no so wo hwɛ dia nsuo na ye pa adofo unya video message so be like no subscribe na wa share na wa hu sene be cause Ghana ahwa da chi bia 20 years come no ahwa ensuo ye be kra ensuo aba wo de ma ye hwe video ho emra sese a adefo edase o hwe ha ayesu a o hwe samanka se ba o cross no galamse babia ede krona du kro nsuo we na krona nyina depend on it internet Ghana nyina yansore ne yankase no more galamse because osha eya reho na ohwe babia won hwe efie ena twetwa ho ahien na galamse ayenisa look at this kroni depending on this one in Ghana the president na Akufo-Addo yesrew vice president Moshow say oman we yetimu na be yisi dia ese yemaye reho na yehu se kuru na asɛn na Ghana fo nyina sorry we nsu a kuru ni depende aso you too good ewa esamamba na hwe ba bi esamamba ne haw asɛ kuru ni nyina ti Ghana she transne yankasa within 20 years no aje se ya kransu e de ba Ghana onyame hu Ghana mobo odofo on se beka video we share na famobi nyame hira that's bye bye se wa hu ni galamse eye se wo tinka se na se ye ka galamse yasema odofo eya rehosem ensem ekɔ bone yanhwe anase wo mampani asesi a wote so yesre wa wadawroma yesre wa asem be bibi afa galamse sebe enam obi sikasem ne eya kra ne se ensuo no baby omutu galamse na bia na krom fofo no obi ani wo tu galamse wo nenso obi amane esane obi nsuo no tinifi baby na ba bebo baby na sei baby ama nkrofo bi abre misra mo Ghana penifo mo fa mo nan sifo na yentu galamse na se na baby fo ebre nka se de yetam ye kuruwa yetam ye kapa ye bie tapi ni ebue nu kokro baby so ensuo ya obi sika kakra wo benya de ahye ni bottom personal interest intina ebi muso esi epini mesese mpenifo di omonai ebesi fam ne ebekọso bia na se ne ebekọso eche bia attention TV for ye wo se e ba besum biem ekwentua akra